Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Ububirigi bwamenyesheje Kongo ko gufatira u Rwanda ibihano mu muryango umwe bw'Uburayi biri kwanga. Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuza bikorwa gucura umugambi wo gukora ubutegetsi bw'u Rwanda yakanye ibyaha byose ariko. Mu karere ka Huye hari umugabo ukurikiranwa kwica umugore we nyuma yo kumukekaho ubusambanyi. Naho mu karere ka Nyamasheke hari umugabo wishe umugore utwite yica n'umugore w'umuturanyi we. Naho umujyanama Sultan Makenga yagizwe guverineri w'intara Kivu ya ruguru. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi iki gihugu cyakize impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa wa AFCM 23 vice president wa Philippines yegujwe. Argentine yo yikuye muri OMS ne mu Gisirayeli nayo yikuye mu kanama k'umuryango w'amye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru ya none ku itariki ya 6 z'ukwa 2 kwa 2025 mugiye kugizwa nanjye Jean Dodier Kanijabo mukanye turayarambura. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba nabahanga bakaba n'inzobere bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri President Kagame waganiriye na Antonio Costa w'ubumwe bw'Uburayi kubirimo umutekano wo muri Kongo. President Paul Kagame yaganiriye n'umuyobozi w'inama y'umuryango umwe bw'Uburayi Antonio Costa ku ngingo zirimo umubano w'uwo muryango n'u Rwanda ndetse n'ibijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bijyanye n'icyo kiganiro byatangajwe na President Kagame abinyujije kuri X. Yagize ati nagiranye ikiganiro cyiza na President w'inama y'umuryango umwe bw'Uburayi Antonio Costa. Twaganiriye kubiri kubera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse twemeranya ko hakenewe uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo ndetse n'ibisubizo bishingiye ku biganiro bya politike kugira ngo himakazwe amahoro arambye. President Kagame yagaragaje ko mu biganiro bye na Costa hibanzwe no ku kijyanye n'uko impande zose bireba zigomba kugira uruhare mu gushaka igisubizo ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati twaganiriye kandi ku mubano ukomeye usanzwe hagati y'u Rwanda n'umwe bw'Uburayi binyuze mu nzego zitandukanye z'ingenzi. President Kagame amaze iminsi agirana ibiganiro n'abandi bayobozi nko ku itariki ya 29 z'ukwa mbere yagiranye ikiganiro
n'umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku ngingo zirimo n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mpera z'ukwa mbere k'uyu mwaka kandi Perezida Kagame yakiriye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot wari mu ruzinduko mu Rwanda. Baganira ku mibanire y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo gushaka amahoro arambye mu karere u Rwanda ruherereyemo. Perezida Kagame aherutse kuganira na mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ndetse n'abandi. Mu kwa 2024 nabwo intumwa yihariye y'umuryango umwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari Ambasaderi Johan Borgstam yaganiriye na Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda ku bijyanye n'umutekano. Mbere yo kugera i Kigali, Ambasaderi Borgstam yari yabanje muri Angola akomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko rw'amazi iminsi 3. Icyo gihe Ambasaderi umwe bw'Uburayi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko Borgstam yagiye Kinshasa kuganira n'abayobozi bo muri iki gihugu ku ngingo zirimo ibiganiro bya Nairobi bihuza abanyekongo ndetse n'ibiganiro bya Rwanda. Leta y'u Rwanda yiyemeje kwishyura ibyangijwe n'ibisasu byaturutse muri Kongo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko izishyura ibyangijwe n'ibisasu byarashwe mu Rwanda bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ibi bisasu byatewe n'igisirikare cya Kongo ku bushake mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko abantu 16 bapfuye, abarenga 160 bagakomereka, mu gihe inzu zisaga 280 n'amashuri 7 byangiritse. Umutungo wangiritse ubarirwa muri miliyoni 257 z'amafaranga y'u Rwanda. Alain Mukurarinda yavuze ko nubwo u Rwanda rushobora kurega Kongo mu mategeko mpuzamahanga, abaturage batagomba gutegereza icyo cyemezo kugira ngo babone ubufasha. Leta izishyura 100% ibyangijwe, harimo no gufasha abatakaje babo muri ibyo bitero. Yongeyeho ko umutekano wongeye kugaruka mu karere ka Rubavu kandi ko ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa. Yahamije ko u Rwanda ruzakomeza gufata ingamba zo kwirinda no gushaka amahoro n'umutekano urambye mu karere. U Rwanda kandi rugiye gukora ubushakashatsi buzafasha kunoza inkingo n'imiti bya Marburg. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hagiye gukorwa ubushakashatsi ku buryo umubiri w'uwakize Marburg wubaka ubudahangarwa butuma uhangana nayo, bukazakorerwa ku bantu bayikize, abahuye nabo ntibarware n'abataragize aho bahurira nayo. Ubushakashatsi buzakorwa na RBC buzibanda ku bantu bakize Marburg n'abahuye nabo, agamijwe kureba uko umubiri wubaka ubudahangarwa nyuma yo kuyikira nuko nayo yitwara mu mubiri. Buzakorerwa ku mpagararizi z'amaraso azatangwa n'abakize Marburg, burimo kureba uturemangingo dukora abasirikare bakarinda umubiri n'uturwanirira umubiri n'ibindi byose bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri. Abahanga mu by'ubuzima bemeza ko ubushakashatsi buzafasha gukora urukingo rwizewe kuri iyo ndwara no gushyiraho izindi ngamba zo kuyikumira. Ni umushinga w'imyaka 2 RBC izafatanyamo n'ihuriro ryiyemeje guhanga ibishya bifasha isi guhora yiteguye guhangana n'ibyorezo, uzakorerwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya Rinda Ubuzima. Umuyobozi mukuru wa RBC Professor Claude Mambo Muvunyi yatangaje ko ubufatanye n'icyo kigo buzatuma abantu bagira ubumenyi bwisumbuye kuri Marburg. Virusi ya Marburg iri mu muryango umwe na Ebola. Iri muzica cyane kuko ibyago biba biri kuri 90% ku guhitana uwayanduye. Mu Rwanda ariko kubera ingamba zikomeye zafashwe rugikubita, abayanduye bari 66 biganjemo abaganga, 15 irabahitana. Ubushakashatsi bugiye gukorwa byitezwe ko buzakorerwa ku bantu 300. Mu makuru arebana n'ubutabera, Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa wo gucura umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yahakanye ibyaha aregwa n'ubushinjacyaha. Bumurega ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa Repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, n'icyaha cyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bumurega kandi gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bugaragaza ko Sibomana Sylvain wateguye amahugurwa yaragamije gukuraho ubutegetsi buriho, yumvikanye n'abanyarwanda bamwe baba hanze y'u Rwanda barimo witwa Assumpta Wise Pepino n'abarwanashyaka ba Dalpha Murinzi bareganwa muri uru rubanza. Muri ayo mahugurwa abaregwa ngo bemeranyijwe ku bikorwa bitandukanye birimo gukora ibikorwa byo gukuraho ubutegetsi buriho hakoreshejwe imbaraga z'abaturage, binashingiye ku gitabo bahugurwagamo. Abaregwa bose bavuze ko ari Sibomana Sylvain wabashishikarije kwitabira ayo mahugurwa, nubwo bavuga ko batari bazi ibiyavugirwamo uretse kuba yaragombaga gukorwa mu Cyongereza. Sibomana Sylvain mu iburanisha yabwiye urukiko rukuru rwa Kigali ko ari we watumiye bagenzi be muri ayo mahugurwa, nubwo yavuze ko yari yabisabwe n'uwitwa Assumpta kandi ko nta kibi bari bagambiriye. Yavuze ko bahuguwe ku buryo bwo gukemura amakimbirane mu mahoro kandi ko byari uburyo buzifashishwa na buri wese mu gihe ahuye n'ikibazo runaka, nubwo ubushinjacyaha buvuga ko bihabanye n'ukuri. Yabwiye urukiko ko ibyo aregwa n'ubushinjacyaha bitagize icyaha, bityo ko atakabaye akurikirana. Yemereye urukiko ko ari amafaranga yari yahawe mbere y'uko ayo mahugurwa aba, kandi ko hari nayo yajyagaha abantu bitabiriye ayo mahugurwa ngo baguremo internet kuko yakorwaga hifashishijwe ikoranabuhanga. Nubwo yirinze kuvuga byinshi ku bikorwa bigize ibyaha ashinjwa ndetse n'uburyo abari mu nama bahurije ku mugambi wo guhirika ubutegetsi bakoresheje amayeri atandukanye arimo Operation Sondage, Serwakira na Tinyuka udahungiyetwa n'ibindi, yavuze ko babikoraga mu mahugurwa nk'imyitozo ariko ko batari kubishyira mu bikorwa. Ubushinjacyaha bugaragaza ko bufite ibimenyetso birimo imvugo z'abatangabuhamya ndetse n'ikimenyetso cy'amajwi aho
Sibomana yumvikana nk'uwari uhagarariye abandi mu gihugu mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi hadakoreshejwe imbaraga ahubwo hakoreshejwe icyo bise imbaraga z'abaturage. Sibomana yiyemerera ko muri tactique zagombaga gukoreshwa mu guharanira uburenganzira harimo gukangurira abaturage kwigaragambya, kunyanyagiza tracte, gukangurira abaturage kurwanya inzego zishinzwe umutekano, daso n'inzego z'ibanze, mu cyo bise tinyuka udahungetwa ugahungeta. Mu rukiko ariko yavuze ko batari kwigira bigaragambya kandi bari kwiga uburyo bwo gukemura ibibazo mu mahoro hatabaho ibikorwa by'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Yaburanye aca hejuru y'ibyo yabazwaga n'abacamanza cyangwa ubushinjacyaha nubwo yakundaga gusabwa kugendera ku murongo w'uburyo bwo kuburana bigendanye n'uko urukiko rwabigene. Kubirebana no kuba yarashakaga gukorana n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yavuze ko byari ukugira ngo gusa bajye bungurana ibitekerezo nta kindi yari agamije. Uru rubanza rwakomeje kuri uyu wa kane uhumbwa abatangabuhamya muri uru rubanza, by'umwihariko watanze amakuru y'ibyari biri gukorwa n'umugambi wacurwaga. Mu makuru avugwa mu turere duhere mu karere ka Bugesera aho Ribo yataye muri yombi ukurikiranwaho gukuramo inda abagore. Umugore utuye mu kagari ka Kibirizi mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha akekwaho gukuriramo bagenzi b'inda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yafashwe nyuma y'uko umukobwa bikekwa ko yaje gukurishamo inda bimuguye nabi cyane bituma atabaza abaturanyi nabo babimenyesha ubuyobozi. Abatuye muri uyu mudugudu bavuga ko aho hantu hari harabaye nk'ibitaro hakirwaga abantu batandukanye baturutse hirya no hino. Nkurunziza Jonas yagize ati hari nk'ibitaro kuko hazaga abantu benshi, abagore n'abakobwa batwite wasangaga banyuranamo. Yarafite ibitanda by'abarwayi, yari yarabigize umwuga. Kugira ngo tubimenye, ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 waje gukurishamo inda aho yabanaga nawe hano. Byaje kumugiraho ingaruka, abaturanyi tubimenye tubibwira ubuyobozi, ubwo rero baje baramutwara. Abaturage ba Kibirizi bagaya bagenzi babo bafata inzira mbi yo gukuzamo inda mu buryo bw'amagendo. Mukantwari Bertilde, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mayange, yemeje iby'aya makuru avuga ko ukekwa gukora ibi ari mu bugenzacyaha. Itegeko ngenga rya Minisitiri w'Ubuzima ryo mu 2019 riteganya ko gukuramo inda bitemewe, gusa ariko harimo butaryozwa mu mategeko icyaha cyo gukuramo inda. Ingingo ya 125 y'itegeko rya 2018 ivuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda bikozwe kubera impamvu zemewe n'amategeko. Cyakora iryo tegeko risobanura ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Mu karere ka Huyeho akurikiranwaho kwica umugore we nyuma yo kumukekaho ubusambanyi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bwashyikirije urukiko rwisumbuye rwa Huye dosiye iregwamo umugabo w'imyaka 25 wishe umugore we babanaga w'imyaka 25 amutemesheje umuhoro. Ubushinjacyaha bukuru dukesha inkuru buvuga ko icyo cyaha cyabaye ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize kwa mbere mu gihe cy'isaa 7 z'ijoro mu mudugudu wa Gisagara mu kagari ka Shyembe mu murenge wa Maraba mu karere ka Huye iwe mu rugo. Mu ibazwa rye uregwa yemera icyaha kandi akagisabira imbabazi. Akavuga ko nyuma y'uko bari bamaze gutongana bapfa ko umugore avuye mu kabari mu gicuku agakeka ko avuye gusambana, yamutemesheje umuhoro mu mutwe ndetse akamukubita n'ikimamiyo akitura hasi agahita apfa. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranwaho kiramutse kimuhamye yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo ya 107 y'itegeko rya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho mu karere ka Nyamasheke hari umugabo wishe umugore utwite yica n'umugore w'umuturanyi we. Mu mudugudu wa Kasenjara mu kagari ka Karusimbi ku murenge wa Bushenge y'akarere ka Nyamasheke aravuga umugabo witwa Xavier niyo nagize wishe umugore we wari utwite hamwe n'uw'umuturanyi we abateme. Mbere yuko nawe araswa agapfa yari yishe n'inka y'imbyeyi, yamaze kubikora ajya kwihisha mu nzu arikingirana. Byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahagana saa 9 z'igitondo nk'uko imvaho nshya yabitangaje. Byabaye ngombwa ko hitabazwa inzego z'umutekano, uwo mugabo araswa agifite uwo muhoro mu ntoki kuko hari ubwoba ko yatema n'abandi bantu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu burengerazuba SP Twizere Karekezi yemeje aya makuru ati uwitwa niyo nagize Xavier imyaka 55 yatemye abagore babiri barimo umugore we Uwiragiye Costazi w'imyaka 47 n'umuturanyi we bose bitaba Imana. Nyuma yo gukora ayo marorerwa yatemye inka ye mu gihe inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zari zitabaye, yasohotse mu nzu n'umupanga agiye gutema baraho aribwo yarashwe arapfa. Umuvugizi wa polisi mu burengerazuba yihanganishije ababuze ababo asaba abaturage kujya barya urwara ubuyobozi kugira ngo umuntu ufite imyitwarire ikemangwa akurikiranirwe hafi, nibiba ngombwa afatwa ataragira abo yambura ubuzima cyangwa abagirira nabi mu bundi buryo. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000, ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga,
ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 1200 mu buryo bwiza babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo kicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.rawa. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibibikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi, namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose, yaba yo mu nzu ndetse no hanze, ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 62 72 39 na 07 88 39 43. Duhere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho umujyanama wa Sultani Makenga yagizwe guverineri w'intara Kivu ya Ruguru. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 ryashyizeho guverineri w'intara Kivu ya Ruguru hamwe n'abamwungirije mu gace k'intara bagenzura. Itangazo rya Corneille Nangaa, umukuru wa AFC, rivuga ko Bahati Musanga Joseph ari we wagizwe guverineri w'intara. M23 ishyizeho uyu mutegetsi nyuma y'icyumweru kimwe ifasha umujyi wa Goma, murwa mukuru w'intara, mu gihe igice kinini cyayo, igice kinini cya teritwari ya Walikale, ya Rubero na teritwari ya Beni kikigenzurwa n'uruhande rwa leta. Leta ya Kinshasa nta kiratangaza kuri ibi byakozwe na AFC M23 mu gihe herutse gushyiraho guverineri mushya w'intara Kivu ya Ruguru, General Major Kakule, kuri ubu uri gukorera mu mujyi wa Beni, wavuze ko agomba gufata Goma ahari ibiro bikuru bya guverineri. Bahati Musanga, umwe mu barwanyi ba M23, akaba n'ufasha mu icengeza amatwara ryayo mu bice yafashe mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo M23 yatangazaga imyanya y'abategetsi bayo, yari yagizwe umukuru w'ishami ry'imari n'umusaruro. Uyu mugabo wabaye cyangwa ukiri umujyanama General Sultani Makenga mu mwaka ushize byavuzwe ko yapfuye, ubundi ko yakomerekejwe n'ibitero bya drone Kicanga muri teritwari ya Masisi, ariko nyuma yaje kugaragara mu mashusho ari muzima. Umuryango w'abibumbye uvuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda kandi ko yungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu birombe byo mu duce igenzura, cyane cyane koruta yo mu birombe bya Rubaya, biri mu bya mbere binini ku isi bicukurwamo koruta. M23 ivuga ko ibice ifata itabigamije gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro kandi hakana gufashwa n'u Rwanda. Muri iki cyumweru Perezida w'u Rwanda yabajwe na CNN niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zifasha M23, asubiza ko ntabyazi. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yategetse ingabo z'igihugu cye kuva muri Kongo.
Perezida wa Malawi yategetse umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu kwitegura kuvana ingabo zacyo muri Kongo nk'uko biri mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Ingabo za Malawi ziri muri Kongo mu butumwa bwa SAMIDRC bw'umuryango w'iterambere ry'igihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Iryo tangazo rivuga ko iki cyemezo cya Cakwera kigendanye no kubahiriza itangazo ry'agahenge ku mpande zirimo kurwana. Gusa iryo tangazo ryatanzwe n'uruhande rwa M23. Gucyura ingabo za Malawi bizahinzira ibiganiro biteganyijwe byo kugera ku mahoro arambye nk'uko iryo tangazo rivuga. Perezida Cakwera yari ku gitutu cyo kuvana ingabo muri Kongo nyuma y'uko abasirikare babo bagera kuri batatu bishwe mu mirwano yabereye Goma no mu nkengero zayo. Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania nibyo bihugu byo muri SADC byohereje ingabo muri Kongo gufasha leta guhangana na M23. Umubare nyawo w'ingabo za Malawi woherejwe muri SAMIDRC ntabwo uzwi neza. Mu ntangiriro z'umwaka ushize umuvugizi wa leta ya Malawi yabwiye ibinyamakuru byaho ko iki gihugu cyohereje batayi imwe ya gisirikare muri ubwo butumwa. Bitewe n'imiterere y'igisirikare cya buri gihugu, batayi imwe ishobora kubamo abasirikare bari hagati ya 300 n'igihumbi. Hagati ariko nyuma y'umunsi umwe umutwe wa M23 utangaje agahenge, imirwano yongeye kubura kuri uyu wa gatatu muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko amasoko atandukanye yabyemereye ko agace ka Nyabibwe kari kuri kilometero 70 ku muhanda mukuru uva Bukavu gana Goma kafashwe na M23 muri iyo mirwano. Patrick Muyaya uvugira leta ya Kongo uyu munsi yatangaje ko inyeshyamba za M23 arizo zarenze ku gahenge zatangaje ubwazo zigatera ibirindiro by'ingabo za leta. Uruhande rwa M23 ntacyo ruravuga kuri ibi byavuzwe na Muyaya. Ku muhanda uhuza Goma na Bukavu ucafi ikiyaga cya Kivu, Nyabibwe iri ku ntera irenga kilometero 20 mu majyaruguru uvuye kuri centre y'ingenzi ya Kavumu, ifite n'ikibuga cy'indege nayo iri kuri kilometero zirenga 40 uvuye Bukavu. Naho perezida w'ubumwe bw'Uburayi ngo yizeye ko ibiganiro bya Dar es Salaam bizatanga agahenge ndetse no guhagarika intambara. Perezida w'inama nkuru y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko yizeye ko mu nama igiye kubera Dar es Salaam hazaba ibiganiro byubaka kandi ko igisubizo kirambye ku mahoro mu karere kigomba kuboneka. Antonio Costa yavuze ibi ubwo yatangazaga ko yagiranye ibiganiro kuri telefone na perezida w'u Rwanda ndetse na perezida Tshisekedi wa Kongo. Ibiganiro by'i Dar es Salaam bizatangira ejo ku wa gatanu, aho inama yo ku rwego rwa ba minisitiri, ku wa gatandatu haba inama yo ku bihugu. Ku wa mbere w'iki cyumweru perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ko abategetsi barimo perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hassan Mahmoud wa Somalia, kongeraho Tshisekedi na Kagame bazitabiriye inama. Abategetsi b'ibi bihugu ntabwo ubwabo baremeza niba bazitabiriye iyo nama. Antonio Costa avuga ko yabwiye abategetsi b'u Rwanda na Kongo ko ateye impungenge nuko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo, gusa avuga ko yizeye ko ibiganiro by'iyo nama yitwa ko izahuza abategetsi b'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'iby'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC izatanga umusaruro. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umuryango umwe bw'Uburayi wasabye M23 guhagarika imirwano, unasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Tukivuga ku birebana n'uburasirazuba bwa Kongo kandi Ububirigi bwabwiye Kongo ko gufatira u Rwanda ibihano mu muryango umwe bw'Uburayi biri kwanga. Mu gihe imirwano yabereye Goma yaba yaritanye abantu 3,000 nk'uko imibare y'agateganyo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ivuga, Therese Kayikwamba Wagner kuri uyu wa gatatu yari ari i Buruseli kugira ngo agaragaze ikibazo cya Kongo mu muryango umwe w'ibihugu by'Uburayi n'Ububirigi. Akaba yarabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu. Muri icyo gihe perezida wa komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi Antonio Costa yahamagaye kuri telefone perezida wa Kongo ndetse n'uw'u Rwanda. Kuri Therese Kayikwamba Wagner avuga ko gutinda kw'abanyaburayi gufatira u Rwanda ibihano bihangayikishije cyane nk'uko RFI ikomeza ibivuga. Ati iyo hari ingabo zo kubungabunga amahoro zishwe n'ingabo z'u Rwanda na M23 nta nkurikizi. Tugomba kwibaza icyo iyi nyubako y'amategeko mpuzamahanga ikivuze kuri ibyo bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Therese Kayikwamba akomeza agira ati Kigali ntirafatirwa ibihano n'abafatanyabikorwa bayo barimo n'umuryango umwe bw'Uburayi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya w'Ububirigi Maxime Prévost yeruye amubwira ko hari ingorane zo kwemeza umuryango w'Uburayi gufatira u Rwanda ibihano kandi ko bigaragara nk'ibidashoboka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi yatunze urutoki ikindi gihugu cyo mu Burayi agishinja kwitambika ibihano by'umwe bw'Uburayi. Kuri France 24 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe we yavuze ko ibirego bivugwa muri za raporo zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abimbye zivuga ko ari ingabo z'u Rwanda zifatanya na M23 mu burasirazuba bwa Kongo ari ibipapirano. Atiteka twamaganye izo raporo. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyashyize impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa wa AFC M23. Ubutabera bwa gisirikare bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashyize impapuro zo guta muri yombi impuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa. Izo mpapuro mpuzamahanga zisaba ko uzabona Nangaa ahantu hari hose yahita muta muri yombi mbere yo kumushyikiriza inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Nangaa usanzwe uba muri Kivu y'Amajyaruguru ayinyeshyamba zo mu mutwe wa M23 uri mu bagize ihuriro AFC zirwanira n'ingabo za leta. Corneille Nangaa yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi nyuma y'amasaha make ashyizeho abayobozi bashya b'intara Kivu y'Amajyaruguru barimo na guverineri wayo ndetse n'ab'umujyi wa Goma kuri ubugenzurwa na M23. Uyu mugabo kandi we n'abandi bayobozi bakuru ba M23 basanzwe barakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamya ibyaha bitandukanye. Usibye Nangaa, undi Kinshasa yashyiriye impapuro zo kumuta muri yombi ni Jean Mamba wigeze kuba umudepite mbere guhuza imbaraga na AFC mu kwa kabiri kwa 2024. Dukomereza amakuru muri Uganda, aho banki nkuru ya Uganda yasahuwe.
Abashinzwe iperereza muri Uganda baraye basaka ingo z'abakozi ba banki nkuru ya Uganda kugira ngo barebe ko ari uwo basanga namwe mu mafaranga menshi y'banki yibwe. Polisi yatangarije ikinyamakuru The Monitor ko iperereza ry'agateganyo yakoze rigaragaza ko iyi banki yibwe miliyari 53 z'amashiringi ya Uganda. Umucungamari mukuru wayo witwa Lawrence Semakula n'abandi bakozi bakuru muri iyo banki bamaze gutabwa muri yombi na polisi ibajyana kuri sitasiyo zayo zitandukanye kugira ngo ibahate ibibazo. Bafashwe guhera saa 4 kugeza saa 7 z'ijoro ryakeye. Abafashwe barimo umukozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Imari ya Uganda witwa Mark Kasiko. Umuvugizi wa polisi witwa Kituma Rusoke avuga ko abafashwe bose bafashwe mu rwego rwo gukora iperereza ku ibura ry'amafaranga yari muri iyo banki nkuru ya Uganda. Yagize ati hari abantu 8 twafunze mu rwego rwo kubakoraho iperereza ngo tumenye uruhare rwabo mu kubura ko amafaranga ya banki nkuru ya Uganda. Tuzabamenyesha ibyo tuzamenya mu gihe kiri imbere. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize miliyari 22.3 z'amashiringi ya Uganda yaragenewe ikigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga gishamikiye kuri banki y'isi nibwo yarigishijwe yohererezwa ikigo cyo mu Buyapani cyitwa Roadway Company Limited. Bidatinze andangana na miliyari 31 z'amashiringi ya Uganda nayo yari bwohererezwe ikigo nka kiriya ariko gishamikiye kuri banki nyafurika y'iterambere yayoberejwe mu kigo cyo mu Bwongereza cyitwa MGS International. Nyuma banki nkuru ya Uganda yatangaje ko hari igice cy'amafaranga yari yaroherejwe mu Bwongereza cyagaruwe kingana na miliyari 22.9 z'amashiringi ya Uganda. Lamathan Gobi ukora muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yabwiye ikinyamakuru The Monitor ko abantu bose bashoye ukuboko ku mutungo w'igihugu bazafatwa kandi bakabiryozwa. Mu gihugu cya Sudani abantu 65 baguye mu mirwano, abarenga 100 barakomereka. Intambara ikaze hagati y'ingabo za leta n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces yahitanye abantu 65 mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Sudani, abarenga 130 barakomereka nk'uko abaganga babitangarije AFP. Mu mujyi wa Kadugri ugenzurwa n'ingabo z'igihugu ibisasu byahitanye abantu 40 bikomeretsa 70 nk'uko byatangajwe n'abaganga. Guverineri w'intara ya Kordofani y'amajyepfo Mohamed Ibrahim yatangaje ko bagabweho igitero n'umutwe wa Sudan People's Liberation Movement North uyobowe na Abdelaziz Ali Hiru ufite ibikorwa muri iyo ntara. Guverineri yatangarije n'amakuru AFP ko igitero kigamije guhungabanya abaturage no kurasa ku isoko ryo muri ako gace aricyo cyagabwe. Kuva mu kwa 4 kwa 2023 Sudan iri mu ntambara na Rapid Support Forces ndetse mu byumweru bishize byakajije umurego aho bagabye ibitero by'indege mu bice bitandukanye. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko abarenga 600 bavanywe mu byabo n'intambara iri Darfur hagati y'ukwezi kwa 4 kwa 2024 n'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Dukomereza amakuru kuri Argentine yikuye muri OMS. Manuel Adorini umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Argentine yatangaje ko iki gihugu cyavuye mu ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS arishinja ko baritarashoboye guhangana na COVID-19. Ibiro bya Perezida wa Argentine Javier Milei abinjije kuri X byavuze ko OMS yashyizweho kugira ngo ishakire ibisubizo ibibazo by'ubuzima byugarije isi ariko ngo muri COVID-19 uyu muryango warananiwe. Byakomeje bivuga ko ingamba zashyizweho harimo no kuguma mu rugo byateje igihombo gikomeye mu mateka y'ubukungu bwa Argentine kandi ko n'ubundi bitabujije gutakaza abantu bagera ku 130 kubera icyo cyorezo. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Argentine Adorini yabwiye itangazamakuru ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Gerardo yahawe amabwiriza yo gukura iki gihugu muri OMS. Yakomeje avuga ko OMS nta nkunga yabateraga bityo ko kuyivamo ntacyo bizahungabanya kuri serivisi z'ubuzima zisanzwe mu gihugu. Ikinyamakuru El País cyo muri Argentine cyavuze ko uyu mwanzuro wo gukura igihugu muri OMS ujyanye n'icyifuzo cya Perezida Milei warwanyije ingamba zo kuguma mu rugo mu gihe cya COVID-19 kuko yavugaga ko izo ngamba ziri kubangamira uburenganzira bwa muntu bwo kugira ubwigenge. Uyu mwanzuro urasa neza n'uwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe uherutse gukura Amerika muri OMS ayishinja kutabasha guhangana na COVID-19. Ibi kandi bihura n'umubano abayobozi bombi bafitanye kuko Milei ari mu bayobozi basuye bwa mbere Donald Trump akimara gutsinda amatora mu 2024. Vice Perezida wa Philippines we yegujwe. Inteko ishinga amategeko ya Philippines yakuye mu nshingano Vice Perezida Sara Duterte nyuma y'ibirego birimo gushaka kwica Perezida Ferdinand Marcos Jr, ruswa ikabije no kudakomeza kurwanya ibikorwa by'Ubushinwa mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Abadepite 215 bashyigikiye icyemezo cyahise cyoherezwa muri Sena izaburanisha Duterte. Ibi bije nyuma y'uko umubano hagati ye na Perezida Marcos ukomeje kuzamo ibibazo. Sara Duterte ashinjwa gukoresha nabi miliyari 612 z'amapeso y'icyayi angana na miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda mu biro bye, kutagaragaza umutungo we nk'uko amategeko abiteganya no kunenga uko ubutegetsi bwa Perezida Marcos bwitwaye mu kibazo cy'ubwumvikane buke na Beijing. Nubwo Sara Duterte atahise atangaza byinshi ku kweguzwa kwe, umuvandimwe we Depite Paulo Duterte yavuze ko ari igikorwa cy'akarengane ka politike. Iki kibazo kitezweho gukomeza gutera umwuka mubi muri politike y'iki gihugu cya Philippines kiri mu burasirazuba bwa Aziya. Israel yikuye mu kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu.
Israel yikuye mu kanama k'umuryango w'ababyeyi gashinzwe uburenganzira bwa muntu igashinja ivangura, kwibasira igihugu no kubogama. Ni icyemezo cyatangajwe na Gideon Sal, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel. Gifashwe nyuma y'uko ku itariki ya 4 z'uku kwezi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zitangaje ko zikuye muri aka kanama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yavuze ko mu byatumye iki cyemezo gifatwa harimo kuba aka kanama kibasira Israel mu buryo butemewe n'amategeko no kwigira ntibindeba ku bibazo bigendanye n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bindi bihugu. Gideon Sal yakomeje avuga ko Israel ari cyo gihugu cyonyine kimaze gufatirwa ibyemezo birenga 100 muri aka kanama, aho yihariye 20% by'ibyemezo byose byafashwe n'aka kanama. Agaragaza ko bitumvikana uburyo Israel yafatiwe ibyemezo biruta ibyafatiwe Iran, Cuba, Korea ya Ruguru n'igihugu cya Venezuela. Yakomeje avuga ko iri vangura Israel itazongera kuryihanganira, ari nayo mpamvu yikuye muri aka kanama k'umuryango w'ababyeyi gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel kandi yanerekanye ko hari amashami ya Loni akwiriye kugenzurwa imikorere yayo, arimo ishami ry'umuryango w'ababyeyi ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO n'ishami ry'umuryango w'ababyeyi ryita ku mpunzi muri Palestine. Na Amerika yanze kwitabira inama ya G20 izabera muri Afurika y'Epfo. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko igihugu cye kitazitabira inama ya G20 izabera i Johannesburg bitewe no kuba Amerika itumvikana na Afurika y'Epfo ku itegeko iherutse kwemeza ryo gufatira ubutaka bw'abaturage. Kuri X, Marco Rubio yagize ati: "Ntabwo nzitabira inama ya G20 Johannesburg. Afurika y'Epfo iri gukora ibintu bibi cyane, kwimura abantu mu mitungo yabo." Yakomeje agaragaza ko iyi nama izigirwamo ibijyanye no gukorera hamwe, uburinganire no kurwanya ubusumbane n'imihindagurikire y'ibihe. Ashimangira ko bitamushishikaje kuko ngo akazi ke ari uguharanira inyungu za Amerika, agusesagura imisoro y'abaturage cyangwa gushyigikira abarwanya Amerika. Marco Rubio yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuze ko Amerika yahagaritse inkunga zose yageneraga Afurika y'Epfo nyuma y'uko Perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa ashyizeho itegeko ryambura ubutaka abaturage biganjemo abazungu badahawe ingurane. Afurika y'Epfo iyoboye umuryango wa G20 kugeza mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka izakira inama ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva ku itariki ya 20 kugeza ku ya 21 z'ukwa kabiri i Johannesburg. Shitwakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Amerika yo kutitabira inama ya G20 niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye. Ye ni Jean Dodier Kanijabo, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.